satu-satu ku sampaikan. Cari kegiatanmu yang berbau dari rumah. Oh, obesitas menantimu bila hanya rebahan. Racik minuman herbal tambah imunmu. Oh, olahraganya di rumah, jaga kesehatanmu. Nekat keluar rumah itu bahaya. Ayo tangkal corona, jangan lupa bahagia. Very important to say this. I tell you cause I care you. Raise your hand if you agree. Understand this condition. Surely corona will pass. Soon